Hari amakuru menshi aba acacana muri APR FC, hari uwananiwe imyitozo n'uwari umaze amezi ane adakina, ibitaravuzwe ku bakinnyi bashya ba APR FC. Ku munota wa 62 w'umukino APR FC yanganyijemo na Pyramids kuri Stade Amahoro, Mugisha Gilbert yacomekewe umupira yinjira mu rubuga rw'amahina ateye ishoti rikomeye rijya hejuru y'izamu. Abari muri stade benshi bikoreye amaboko, bamwe batangira kwibaza impamvu uyu musore wagaragazaga umunaniro atari gusimburwa. Ku munota wa 80 Mugisha yaje gutakaza umupira waje kuvamo koroneri yavuyemo igitego cyo kwishyura. Hari abafana banenze uyu mukinnyi, ariko urebye neza wasanga arengana, ahubwo ikibazo cyari gifitwe n'umutoza Darikonovic utaramenye ko ibyo yagombaga gutanga atabitanze. Uyu mutoza nawe ariko yakomezaga kuvuga ko urwego rwa bamwe mu bakinnyi rudakwiye. Ese ni abahe bakinnyi batanyuze umutoza Darikonovic? Ntabwo bisaba imbaraga nyinshi ngo ubimenye, kuko kugeza uyu munsi umutoza yahaye icyizere abakinnyi batatu bashya muri barindwi baguzwe: Dawuda Yusuf, Lamine Ba na Mamadosi. Bidatunguranye, amakuru igihe ifite ni uko Dawuda na Mamadosi kuri ubu bifuzwa na Al Hilal yo muri Sudani, aho APR FC ibarekuye ishobora kubona miliyoni 500 z'amanyarwanda. Abandi basigaye bavuzweho byinshi ni Nobodo Johnson Chibiere, niwe wakagombye kuba yarasimbuye Mugisha Gilbert mu mukino w'ingenzi wo kuri Stade Amahoro. Gusa uyu waje avuye muri Rangers ku bihumbi 60 by'amadolari, miliyoni 81 z'amanyarwanda, ngo byaramugoye kwibona mu ikipe y'igihugu y'ingabo z'igihugu. Umutoza ntiyamwemeye ndetse imyaka ye itangira kwibazwaho. Bivugwa ko ari we mukinnyi mu baguzwe utarakurikiranywe n'iyi kipe, ahubwo binyuze mu bamuhagarariye amashusho bagaragaje yatumye iyi kipe imushima iramugura. None birangiye akinnye iminota 30 yonyine mu mikino mpuzamahanga, kandi ariyo yaguriwe kwigaragazamo. Mugenzi we Godwin Odibo wavuye muri Sporting Lagos yamanutse mu cyiciro cya kabiri muri Nigeria. Amakuru ahari avuga ko abashinzwe kumushakira akaryo byarangiye batangaje ko Enyimba igiye kumutwara kugira ngo APR FC ijye ku gitutu imugure. Yaje gutangazwa akayabo kagera kuri miliyoni 100, ubariyemo ayahawe ikipe yakiniraga. Ubwo yageraga ishyorongi abantu bifashe ku munwa. Amakuru igihe ifite ni uko ku myitozo ye ya mbere Odibo yaje kunanirwa kwiruka, biba ngombwa ko ahungizwa. Abantu bakeka ko ari uko ataherukaga gukina, nubwo nta gihe kinini cyari gishize shampiyona yabo isojwe. Bukeye bwaho uyu yongeye kunanirwa gukora iminota irenze 3. Byarangiye banzuye ko ibijyanye n'ingufu kuri we ari ikibazo, yicara guhera ubwo. Richmond Lampeti nawe n'undi mukinnyi udahabwa umwanya uhagije mu ikipe ya APR FC. Uyu nyamara niwe waje yitezweho byinshi, kuko yari n'umwe mu barengeje amadolari 100,000 ubwo yagurwaga, dore ko yanatangaje ko hari amafaranga ya Al Hilal Tripoli yari yarafashe. Uyu yari kumwe n'ikipe ya Ghana mu gikombe cya Afurika giheruka, gusa aza mu Rwanda yaraherukaga gukina kera. Kuva muri Werurwe uyu mwaka, Lampeti yagize imvune yamukuye mu kibuga igihe kirekire, aho yongeye gutera ruhago ubwo yambaraga imyenda y'umukara n'umweru. Ikipe ya Asante Kotoko yari yaramushyize
ku rutonde rw'abakinnyi 19 izatandukana nabo ubwo amasezerano yabo azaba ashojwe, gusa ntibyayibujije APR FC kumutangaho akayabo. Uyu musore ukina mu kibuga hagati mu mwaka wa shampiyona wa 2020 na 2021 yigeze guhagarikwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Ghana amezi 30 kubera ibijyanye no gutegura imikino match fixing, gusa bisaba ko urukiko nkemurampaka muri siporo CAS ari rwo rukuraho ibi bihano nyuma. Aliwusune niwe munyamahanga udakina muri APR FC, benshi bibaza impamvu zikayoberana cyane ko na bagenzi be igihe ifite amakuru ko bemera ko abarusha buri kimwe. Uyu myugariro ukomoka muri Senegal ariko ubwo yajyaga kuza mu Rwanda bwa mbere yagombaga kuza muri Rayon Sport, aho biciye ku kigo gikorana n'iyi kipe cyo muri iki gihugu bari bemeranyijwe ko azatangwaho miliyoni 25. Aha ariko amakuru igihe ifite nuko APR FC yaje kubimenya niko kumurambagiza nayo biranga, birangira imutanzeho inshuro zirenga 5 ibihumbi 120 by'amadolari zayo bari bumvikanye na Murera. Ku mpamvu n'ubu zikibazwaho, APR FC yasezerewe mu mikino ya CAF Champions League uko byagenze umwaka ushize, aho yiteguraga gukina umukino wa mbere muri shampiyona izahuriramo na Etincelles ku cyumweru. Habimana Jean d'Amour mu makuru asesuye ya APR FC. Mukomeze mukore subscribe tubane, uku niko APR yanyu ihagaze kugeza magingo aya.